Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan ka di ba si mangpat ni dadim? Saan tayo, mami? Mabayag pa siguro. Mapanak lang ni Jetalyer. Saan? Ang mga din na kay tumat lang masango ni daddy. Makapong tutak na minunay kan kwa na. Ha? Anyaman ang tibasol ni daddy kada kayo. Nadalang iti sang wana ka mga namabakil kon. Ne? Adtan tiya onan pa in. Nasaya ata dakan, Victor. Aga kayo man iti arubayan nga gina. Paspasugadan na kadi. Wan. No. Pada. Ayok ka. Karasaan. Karasaan. Mami! Sumardeng ka! Dala kayo, mami! Sumardeng ka! Tibasol ko ka! Ayok ka, Victor. Sumardeng ka! Daddy! Tinungtada ka. Ayok ka. Tibain mo. Karasaan. Aniya nga tibasol ka. Ibagam na niya nakabasulak. Di pa nang mo iti di kang panilyang abogado para ka na Criselda. Aniya. Saan mo nga mo no sino tinangibaga kanya kayot? Mami, payat lang ni daddy nga. Huston! May sakamot yun rin. Adaywan na kami kinidadim tama no si kapati may sapag tutak. Iyo. Adaywan na kami palaing. Taplosan ka may ramaraman itinabara sa nitaan may kinimabimi. Awalan pa nga Elisa. Nagkidkidan na kit din ti Jayak ken kwa na. Talaga apag pungpong tutan naktay dya ipapay. Kaya't nan sakit di ang maulit kinapasama ken kwa na. Sino na tamat tayo nga mauawag? Saan mo't anak ako nito? Tinagan na. Hello? Madeline? Abay nga mawag ka? Anya? Adda pulis nga umar-arubayan dita Villa Verde? Hello, Dominic. Anya ti bagam tay mawag ka? Si Mang Pweden di kayem kong abogado ang nagbakasyon di Amerika. So himawag ka. Mapandando ka sa rita ang iso tagbaling abogado yo. Agyaman ak Dominic. Ngam saanan anasken? Adan abogado mi ken ni tatang. O sino? Ni Atty. Mendoza. Ha? Hindi kang panilyang abogado? Anong inatibay at serbisyo na? Wen, amok Dominic. Ngam awan ti parwaran mi akwarta iti panangi abogado na kada kami. Ay, di kahit masawan. Ibagak, ngam di mo ko maibagbagay ti sabali nang nangruna ka ni Chona. Sige. Tuwatalaan mo niya mandayta. Ni Victor ti magbayad iti serbisyo na. Anya? Wen, inawat ko tinabayagan nga idi jaya na kada kami atulong. Awan ka din ti sirbi kang patagkukin ka, Victor. Awan ka din ti sirbi na giti apapelis si panagkasanta. Nutultulong ak madida. Kat gapoy ti agtultuloy la taapan ang inuruman mo kadakwada.
Sana may parbang na kitir aramidang kadakwada ko. Ayop ka! Ibatan kita kaya ko! Ibatan kita kaya ko! Masaksak kita, anak! Talaga masakit ang kakanyak. Nung di ka sumardeng ka na kitir aramidam. Kapoy ti panang tultulong mo iti ex mo! At andamanan akayat ko pa'y balod! Ay to'y matitandaan ng asa okyo na. Nung mapabalod mo na Criselda, ket lading itaklangan. Lipatan mo nga agasawa ta. Anya! Isinanak na may balod ni Criselda! Fine. Isina ka. Nagbaligi ka amang pabalod kin ni Criselda. Uray ket adan met na ti kabukbukoda na pagnunot ti anak ta. Haliya! Awagak ni Auntie Chona. Ket ibagak ti plano. Apa iwalin ko ti siit iti talan ko ani Elisa. Sabi ko matalang batan na tiyawag ko. Oh. Tiliugan ni Auntie Chona. Iso ti pinastrak ti katulong ko itinaladan ni. Iha! Agyaman na ito ng danon kamatlaan. Pagyamanak mo tiyo maiyumanan, Auntie. Kinapudno na. Awagan kayo kumaytay. Tadamot ko may baga. Kasta ka di, iha? Dumanan kayo, Auntie. Dito'y latan ti pagsaritaan ta. Ah? Kaya't ko ti uminom. Oh. Mabait lang nga ron. Tagpaala ak iti tanuman ti. Arak ti kayat ko nga inuman. Anya? Wan, iha. Nadagsan ti problema ka. Iso akayat ko ti agbartek. Daddy, pamut-butang yung kadilang tinangag ko kada kayo itay. Nga isina yun ni Mami, nagbaligi amang paibalod ka ni Auntie Criselda. Saan ko apamot-butang lang iho? No di ka talaga nga ramidak. Anya, Nabayag ako ngagpaspasin siya kini mamim. saan nyo ko mga ipalubos sa marakrak ti pamilya tayo? Iho, adan na nanay anak mo. Nakagraduar ka pa yan. Saan ka nga tamit ngagbalin anak kay ay? Nagsina kami kini mamim. Agpanunot kay kumaanay bag. Diyak kaya't ani Auntie Criselda ti puon ti pakarakrakan ti pamilya tayo. Nakadesisyon ako ni Iho. Nauma akong kadagiti aramidan ni mamim. Auntie, nagngangato dagiti kagayo. Asto kayo mabartek no kasta. Bay anak lang, iha. Nasakit unay tinagam ko iti panangibaga kanyak ni Victor. Nga isina na ak nagbaligi ak amang paibalod kan ni Criselda. Anyat panag ko na yun? Maaramid nga ta ni Uncle Victor timbaga na. Imbaga na napayagan nagtip-tipal. Naibos ka nun ti pasensya na kanyak. Isa pa na kunak. Maramid na, iha. Pues, tatlo awanan ti palikwat. Ibabawi yun ti darum kontra kadanana Criselda. Aniya? Nga, saan abasta ibabawi yun, Auntie? Masapul ang makabalas kayo man. Anya ti kayat mo asawon.
ni Jorin. Nga isinanan ni Elisa. Anya. Tamayat nga tangarod mat ni Jorin amang isina ka ni Elisa no kasta di bagak. Padasan niyo latanti. Tabareng numadamag ni Elisa dayta. Akondisyon niyo. Apay kumahan madamag na. Anya ti amuyo. No isunton a mismo ti mangisina kano Jirin. Tapno, ipabawi yung laang ti darom. Kontra, kadagiti ipatpatid na. Ah. Un kaya man niya. Napintas ni tasing-asing mo, iha. Isunsan ti aramidak. Oh! Lukas na nga rod. Saan tayo napagsaritaan ti problema yung auntie? Tatimot problema, ti birukan tayo iti solusyon. Tanya mo ti problema. Imawag kanyak ni Madeline. Ket ko na nga idi na minsan ngal daw. Adda ka no umar arubayan a pulis iti Villa Verde. Ania. Natiktikan nga tanda iti pulis nga ijay tinagpaingan ni Madeline. Tsaka mo, isa, dahil tati pagparparikutak iti agtama. Pues, iyakar mo iti nataltalgad a lugar. Anya? Naman ti, awanan ti amo kapangyakaran kinkwana. Sa maysa, kadwa na ti asawa na. Katisudan ti pinagbalin ko a caretaker iti dagami iti Villa Verde. Anya ti bagam tanay sarong kaditi balay, Jorin. Nagapamanan lagi ti dadakkel ko, Uncle. Kat dayta ti problema. Anya man ang tinagapanda. Naamuan ni Mami ti panangtad ni Daddy ti abogado kada Auntie Criselda. Anya? Kas taon na ti pungtot ni Mami. Ngam, saan ang nagpaabak ni Daddy? Ano agbaligi ni Mami amang paibalod ka ni Auntie Criselda? Isina na ni Mami. Anya? Day katikat ko ang mapasama. Uncle, bagbagaan niyo kumadag iti dadakkel ko. Anya? Nakakatawa ka mo, Jorin. Asino ako ma amang bagbaga kadakwada? Kanaamangan no kagura naktupayan ni dadim no aramidak da ita. Anya nga ron ti aramitek? Bagbagami da. Baring sikat idang ganda. Kunada na laing abogado ni Atty. Mendoza. Tawan ka no pa'y tinaipaabak na kaso. Sapay na ko ma. Tamay pangabak na ti kaso dananang ko kin ni Lolo. Ni Jorin. Hello? Elisa? Oo. Pay amalmal day ti boses mo. Tagsubang man kami na nagtitadakkel ko. Anya? Apay? Naamuan ni Mami ti panangipaay ni Daddy ti abogado dananang kinapong mo. Anya? Nakaamuan ni Mamim. Saan na kayat nga baga? No sino ti nakaaman na? Dayto hindi pagpagamitin ni Nanang. Tagalita parikot dayto eh. Huwag nga ron. Ngam, saan kayo magdanag? Parikot milatan ka ni Daddy na ito eh. Ang siguradong iraman na kami ni Mamim. Kaya kayag danag. Saan nga ipalubos nga dadagas nga ramida ni Mami kada kayo? Jorin. Nasayatad da kayo, Nanang.
Ada ka di parikot anak, takasla pinaspasungadam ti isa sangpet ko. Ada. Ah, anya man ang ti parikot anak. Naamuan ka nun ni Ma'am Chona. Di pa nang tad ni Sir Victor iti abogado yo. Anya? Wananang, iso nagapag ka naman ng Sir Victor kini Ma'am Chona. Sigurado lakit eh. May ramraman tayo manan iti apa dagiti agasawa. Lakit di ananang. Kunamat kiti ni Jurin. Nga isuda ka no ti makaamu kini Uncle Victor. Iho, aging ganay ta. Saan pa si Mang Petimamin? Napanlakit di iji mansyon da siya, Daddy. Nga ta, Ijay mati ka na yun napapanan na. No adda kagura na kada tayo. ha? Iso na dyan dinteng. Ada ni Mami Miho. Kunak no agmalmalam ni Jay. Oh, apa yakit kita anda? Kyoda, naparte ka? Gapoy di aramid mo. Iso nagparte ka, Victor. Ayaw ka. Mami. Paituloy mo kanila tati panangapam kanyak. Gapo da maluksawa ko na hitimbagam kanyak. Talaga nga ramidak timbakak. Nagbaligi ka amang pabalod kini Criselda. Diyak kaya tamarakrak ti pamilya tayo, Victor. Imbagakmat ka ni Daddy dahita, Mami. Oh, makita, Victor. Saan nga namungan ti anak dati kaya't mo mapasabak? Aging nga adi mo isanod ti kaso kontra ka na Criselda kin mang tabian. Kat saan kung tumot nga ibabawi tinaibagakan ka, Chola. Aniya. Mami, isanod niyo kung mga minan ti Darumyo kontra kadaan ti Criselda kan Lolo Damian. Tapno sana marakrak ti pamilya tayo. Salbag ka mo, Churin. May saka pa yung buong ti orok. Amok aka ay ayong mad no isanod ko ti kaso da Criselda. Diyak lang amin kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Sige. Mayatak amang isanod iti kaso. Iti darum. Agpaiso, Mami. Wen. Ngam. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon dahita? Isinamot nga rod ni Elisa. Anya? Oh, ada ka mo dito eh. Uncle, ito kayo kede. Padanggayan takman nga minom. Agmay sa kamot nga gininom. Kapo ka di pa lang. Itiriri dagiti nakanakin ka. Alapis, sa bali ang makagapo, Uncle. Anya dayta? Kuna ni Mami, na nakasagana amang isanod iti darom na kontra kadaan ti Criselda. Nulakit di ta isinak ni Elisa. Anya? Diyak marami dahita, Uncle. Diyak kaya ta mapukaw ko ni Elisa. Pues, tabnusan mo ang mapukaw. Nasaysaya at no itaray mon. Anya? Mapan kayo iti adayo a lugar. Iti san na kayo ang masurutan ni Maming. Tapanagkita ken kuana. Iporsigi na launay ti panakarakrak ti relasyon nyo ken Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangat. Awan na saya at ngay bunga ti ara kisardin ulitan. Bayan lang, Uncle. Nasakit tinakam ko ka ni Mami. Gapoy ti kondisyon na ngay sanod na ti darom na kadaan ti Criselda kan Lolo Damian. No isinak ni Elisa. Panagkita kat aramidin namin na pamuspusan. Tapno isinam lang ni Elisa. Urayan niya di mapaspasama, Uncle. Saan ko nga isinat ti ayayatek? Pues, tapno agbalin ang natalgad ti relasyon nyo. Itaray mo langin. Anya?
Mapan kayo itadayo halugar. Tayo namnamaam asan na kayo na masurutan, tinam. Kaya't nga tangarod ni Elisa ti paitaray, Uncle. Dun to ta. Nakadarom ti ina kan ti apong na alakay. Agpamarang kayo amayat ka na maging sina ken ni Elisa. Ano niya? Tapno mayat, amang isanod iti darom kontra kada Criselda. Ket no ibabawi nanton ti darom, agtaray kayon ken ni Elisa. Nanang, apay may kulkul lang kayo? Naputa problema anak una iti panakaamon ni Chona. Iti panangitad kada kami ni Victor iti abogado mi kanitatang. Nanang? Sigurado. May ramraman kamlakit di iti saan apag kinawatan dagiti agasawa. Parikot tapay kiti daytan, nanang. Juan, sigurado. Ad-adang agpungtot kanyak ni Chona. Anya nga rutina sayat nga ramidan tayo. Nasaysaya at sano ibabawik lang ang titulong nga ipay ni Victor. Anya? Wala nga. No ibabawi yung mga abogado kada kayo akinasaritan ni Sir Victor. Kat amang nga mapalod kayo. Na, awan mo ti mga ikalasag no kwa kada kayon. Juan agam, anak. Uray maikalasag na kami ti abogado. Kat saan kam amabalod. Kat agpagat kam lakta ka ni Lolom. Tapen ako na ti kasta. Kapita sigurado asaan to ang masabsaban ti pungtot kan gura kada kami ni Chona. Kat amangan no isuntumat lang ti mangisikat iti biyag mi ka ni Lolom. Anya? Awan tumat lang ti serbi ti panagbalin mi anawaya ka ni Lolom. No adan tumat lat tasaksak bayan mi. Una yan ti kasta kasasaad tayo. Awagak to ni Victor. Kat ibagak nga ibabawi konti pa ay naatulong. Hello, Criselda? Pasensya kan, Victor. No inapa na ka man ti asawa, magapuka na kami. Anya? Amumon ang nagapa kami kinityon. Wan, iso nga'y mawagak. Takayat ko nga ibaga. Asan mo nga ituloy, ti panangtid mo iti abogado kada kami kanitatang. Oo na nga. Sigurado ang mabalod kayo no awan ti mangidepensa kada kayo iti Oscado. Sana bali ang mabalod kami. Nataltal na pa iti panunot mi. Ngam ti agbalin kami to anawaya. Ngam adamat pagbutbut ngan mi kanitatang. Criselda, ni Elisa nga anak mo ti panunutem. No mabalod kayo kinimang damihan. Asinon to pa ti kaduana. Oh. Kaya't mo nga rod ngagbalin to ang nakakaasi ti anak mo. Awante na, akayat nang agbalin anak kakaasi ti anak na. Lukas ta nga rod. Saan ka kuman nga agkid-kid-pay ang mangawat iti inijayak at tulong kada kayo, Criselda? Sa di naman nga tan tinapnapanan ni Turin. Taapay nga aging gaita kat di matlaangan sumangpat. Sapay ko ma. Tama panunot na matlaan ti imbagakan ko na kat isinan ni Elisa. Sino nga tada ito eh? Hello? Oh. Si Kamat Gayam. Wan, saan ko amalipatan? Nadandanin tingkad ng tangal daw pa nagkita ta. Wan ka di. Itad ko ti daw daw ating 5 milyon na pisos. Kasukat na itati ul-ulsam ng impormasyon. No asino ti mastermind iti pan nakapapatay day di mami.
panunot itayin ni Jorin. Iti singasing ko kingkwana. No aramitin natin bagag. Tas lain inot maten. Amay salugsog ti kasauman asiid iti barokong ni Jonah. Dadaelek ti biyaga. Ken masakbayan da Jorin kan Elisa. Tapno mariknamet da Victor kan Jonah. Di saem anariknak. Idi siyak tinagang angawanda. Nasayata da ka, Angeline. Mami, Nabartek ka man din. templado tininom ko. Dahikan. Basta adda saan mo ang magustuhan, aginom ka. Saan ka mababalaw? Kapag na sakit tinakam ko, tinagbali na desisyon ko, iti kondisyon nyo. Pamarangak. Daan niya ti kayat mo asawa ni tiday tangay bagam. Umanogot ako na may sina ka ni Elisa. Anya, puno ka diti bagpagabi ho? Nanya tinangag yun. Iso ti desisyon ko, mami. Kasala narigat ko apat yan day ta. Apa yan nasa oyo, tikasta? Nabartek ka. Nga, mamanganin ton mausawan ka, saan mo ton nga aklunan day tangay bagpagamita. Kunak mo na templado ti ininom ko. Amok ti magbangag. Ngam bastay ka riyo. Ibabawi yung matan ti Daromyo kontra katanana Criselda kan Lolo Damian. Alawan, nakasagana ka mangisano di ti Darom kontra kadakwada. Basta mapanak na ka, ngay sina mo ni Elisa. Victor, Jonah, nakaragagsak ka kay masidag kanyak. Akas lasaan ta nagapa. Anya ti makagapo? gaputa ka mo dyanan na. Mayat matlangan ni Jory na mangisina ka ni Elisa. Ania, imposible. Udno ti ibang bagak. Nagdesisyon na di Jorin nga isina na ni Elisa. Tapno isanod ko matan ti Darom. Kontra ka na Criselda kan lakay Damian. Kaano ti panangibaga na itinita? Ito'y lang. Kaya't ko ang makasarita. Nakaturugan. Gaputa nakainom asimbang pa. No labarte kasi mangpet. Amangan no din nga rod amo ti imbagbaga na ka. Templado ka no, ba't tininom na? Isungam muna. Tinasayat. Baliwam to akasarita inton makaring. Kat no ulitin na nga ibaga akayat nan nga isina ni Elisa. Kat isunton ti pamatyam. Gagpaiso ti bagbaga na. Wan, uray duatan tupay ang makisarita kan kuana. Apahok, apay ang may kulkulang kabalay. Gapoy tinagbalin a desisyon ni Nanang, Lolo. Panggapi ti ipay at tulong kada kayo ni Sir Victor. Apahok, dakdakas si mapasabak. No ituloy ni Victor ti mang tulong kada kabay. Wan ang, kasano na mabalot kayo kin ni Nanang? Ay na, no isaw tigasat may. Ikat awan ti mabalin bay. Lolo, kasano akto nga roda no mabalot kayo kin ni Nanang? Amok, adi nakabaybay-an ni Jorain. Nukas pangarigan ta mabalod kabay. Nagrigat kat ngaminan ayat ikasto yung sitwasyon tayo. Apo, patib karam ko ma ti pakinakam mo.
Amaw, malasatan tayo matlaang dagito'y apanupok itipyag tayo. Masakit ti ulo ka. Jorin, iho. At nakati palaing hangover mo. Tasasarapaim ta ulom, anak kari. Sakit nga rin ti ulo, Daddy. Udak tumat ken ka nga awan tinasayat abo nga. Tinalabas sa panaginom tinasanger. Nasayatan na ka rin ka, Jorin. Mami, Ambom, saan amamati ni Daddy ni tinaibagam kanya kiti simbangput ka idi madam. Gaputa, si mabartek ka. Katamangan kan uno, di mo amo timbagbagam. Abangan no bunga lang ti bartek mo iti imbagbagam kini mapim iho. nanyaman tinibagak ka ni Mami. Pudno, Daddy. Oh, nanggag mo. Aniya. Lukas. Kaya't mon nga isina ni Elisa. Tap na ibabawi mo ni Mami ti darom na kontra kadanti Criselda kan Lolo Damian. Uwan angam. Victor, saan mo nasugsugan ti anak ta amang ibabawi ti desisyon na? Masapol naman natin ang isina ko ni Elisa. Oh, Sige. No isu ti desisyon ti anak ka. Awan ti mabalhin ko. Nga masapul nga ibabawi mo ti darom nga impilam kada Criselda kan Mang Damian. kasta nga rod timbagak. Ha, saan ko mo basta ibabawi ti darom kontra kadakwada kat? No jak mapanagnagan nga mo na. No punumat ti imbaga ni Joren. Kanya ti kayat siya asawan, Mami. Kayat ko, amang nga gamis mo. Ti panangibagam to ka ni Elisa nga isinamon. Aniya? Abit lang. Umaya kon. Kumusta kan, Elisa? Nasayat, Mat. Naimbagan na giti sukat ko. Umay ka, sumra ka. Adya manag. Agtugaw ka. Nakapasyal ka, Mat? Abda namin kayat kong ibaga. Kat, sa pela ko ma, ta, makikooperate ka. Ha? Anya day ta? Malagip mo rin di ko nakin ka, apanagapa na giti dadakkel ko. Gapo iti pan nakaamol ni Mamim, iti panay paay ni Daddy, iti abogado kadananan kanapong mo. Juan, apay ka di? Kuna ni Daddy, isina na ni Mami, no di na ibabawi ti darom na kontra kadakwada. Anya? Asahan? Anya nga rin tisungbat ni Mamim iti dahi dyan na ibaga ni Dadim. Kuna na, nga umanugot amang ibabawi ti darom. No lakit di ta isina kakanumat, Elisa. Ani? Angam, saan ka madragan? Di ka mabaling nga isina. Anyamat nga rin tisungbat mo kini Mamim. Napanunot ko ang surut at tibalakad kanyak ni Uncle Dominic. Anya, balakad na kan ka. Pagparangan nga isina ka. Tapno ibabawi lang ni Mami ti darom na kontra kadananang mo kan lolom. Kaya't masawan. Alilawam ni Mamim. Naitalaan ka mo kapamuspusan. Tapno agsardo nga namang gulgulo ni Mami. Uwan ang, Jurin. Sumat mayak iti balayo. Tapno may bagakin ka dagiti planok. Kat pangasim. Makikooperate ka kuma. Tapno sana mabalod dananang kan apong mo. Sige, Jurin. Agyamanag. Kaya't ni Mami nga umay to diti balayo. Anya, tapay. Tapno mangag na kano ti panangibagak na isinakan. Anya,
Masapol nga agpamarang ta. Pare ti pagsayaatan dananang mo ken lolom. Sige, Jurin. Gan saan lang reta ti planok? Anya pa'y. No isanod ton ni mami ti darom na kontra ka dagiti ipatpatig mo. Kahit ko nga Nga anya. Ape akas lamas imbalod ti dilam amang ibagay ti kunkunam a planom. mabuti nga mga lumapukaw ka. Isa na mabalin. Agtaray tanton. Anya? Jurin, amom ka din ti sasawam. Amok. Anya ti rason. Akayat mo nga agtaray ta. Gapoy ti panagpamarang tangag sina. Sigurado. Isingasing ton ni mami ti panagdaton ko kani Sasha. Anya? Dahil tatiga po na akayat ko nga agtaray tanton. Apaman ama sigurado ta amawaswas ton ti kaso dagiti patpatag mo iti biyag. Salpag. Busy lang tati cellphone ni abogado sa luwan. Tiyak maawagan. Sino tayo awagan yung ti cellphone niyo, mami? Ni Atty. Solomon. At ngamin text na iti rabi maipanggap iti naka-schedule a hearing. Iti impilak akaso kada Criselda kan laka idamyan. Na maawagan nyo. Ibagayo nga rod nga isanod nyo ti kaso yo kontra kadanti Criselda kan Lolo Damian. Takasano ngay baga ako ni ti abogado nga isanod kon ti impilak akaso. Idinto ta, jakpay mat na panagnagan no talaga nga ramidom timbagam. Pues, saan kayo pala nga rod ang mapanig yung opisina nyo? Tamapan tayo ti balay da Elisa. Agpaiso? Well, mami. Numasaksyan nyo mismo ti panangisina kon ken kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Na maawagan nyo ti abogado yo. Ibagayo nga rod ken kuana. Nga isalod yun ti kaso nga impila yo kontra kadanti Criselda kan Lolo Damian. Takasano ko ba nga isanod kon ti kaso? Kat jakpay mat na panagnagan no arami mo no saan di ibagam kanya. Pues, tapno mamati kayo. Saan kayo pala mapanig yung opisina yo? Tamapan tayo iti balay da Elisa. Tapno masaksyan nyo ti panangisina kon ken kuana. Agpaiso. Wan mami. Saan at ngagang angaw? Alawan! Sanak pala sumbro ki di opisina. O sige, mapanak pa'y nga rod agpalas, tamapantan di balay da. Kuna ni Jurin, nga uray ni dati nakat. Saan na nga amo ti pamarang apanagsinamikin ni Jurin? Ilimad ko mat nga rot kininanang ti amin. Tapnodwa kami lang kini Jurin ti makaamo kadagiti plano mi. Iso ti umawawag. Hello, Jurin? Lisa, agsagana ka. Taumay kami ita ka ni mami dita palayo. Anya? Umay kayo itan? Wen, tapno waswasan tumatan ni mami ti darom na kontra katananang mo ken lolom. Numasaksyan na ti pamarang apanagsinata. Sige. Umay kayo. Urayin kayo nga ron. Lalaingan tanto ti agarte ti sangwana ni mami, ha? Naskan nga gin sa sangit tanto. Tapno mapamati ta iday ti panagpamarang tangagsina. Anya? Apay nga tangawan pa'y ti boss ko. Nadyak
mauray ni Auntie Chona nga aging gainton aldaw. Agawid akton. Masulit nga agtrabaho nga agmaymay sa dito opisina. Oh! Auntie Chona, isuda ito yung mauawag. Hello, Auntie? Anda ka ka din dito opisina, iha? Wan, Auntie. Nasa pa kasimra kitay. Ngam, di kay mo't lamaura yan. Indon diya ay ko dito opisina. Anya? No kasta? Aging gaaklangan inton aldaw dito opisina, Auntie. Anya, ay sana mabalin iha. Masapol nga ilampas mo na kita yung bagag aramida. Masadutak nga agtrabaho. Awan kadwak. Anya, Aguray kayo? Sa dino ka diti ko nayo apapanan nyo, Auntie. mapan kami kini Jory, ni niya balay da Elisa. Anya? Anya, ti aramidan nyo iti balay da Elisa. Uwan no? Enkay ka din Yuli ni Jorin? Ay saan? Saan iha? Iti ka ano man, jak to aramidan ti kasta, tadyak kaya tamanugangan ni Elisa. Anya nga rin ti kagarayo ijay? Kuyogak ni Jorin, amapan mangisina kan ni Elisa. Anya? Auntie Chona, didak manangawan iti kasta. Ay saan nakagang-agaw siya. Kasano analo ko yun ni Jorin na mangisina kan ni Elisa? Babaan, di pa nang ibabawi ko ni ti kaso. Uno pa nang isanod ko ni ti darum ko kadala kay Damian kan Criselda. Anya? Sana kaya't nagbalinto ang nakagahasi ni Elisa. Iso nagmayat-mat lang ni Jorin iti kondisyon ko. Ngay sakripisyo na ti ayat na kan ni Elisa. Kasta ka di? Oh, awan nga tati sa bali a plano dagitito. Apay nga tangawan matlangan da Jorin kin ni mami na. Kunha na itay nga umaitan. Awan da matlangan nga aging kaita. Anak, at ka di paspasungadam. Itay pa nga da ka dito'y arubayan. At datan. Ha? Tilugan ni Jory. Dun saan ka niho? Mami, Ni Chona. Iso ti kadwa ni Jorin. Adda ka na umayday pagananang. Sana mabalin amadlaw ni nanang tinagtulagan ni apang marangkin ni Jorin. Elisa, anda kami kay Mami. Nagsaya at kit din. Tanayran natin pa nagsarsarita yung agina iti sa sangkot mi. Anya ka diti bagayo nga agina. Jorin. Wah, ante. Oo. Apay adi ka makasungbat. Kunak, anya ti ibagayo. Siya kung ti sumungbat iti data sa lonsod mo, Criselda. Tamabali na mabayin ti anak ko amang ibaga. Iti anya, Chona. Naamiris mo't lang ti anak ko ti bagbakan ko ana. Iso ngay bay kami. Tapno ibagamin nga. Nga anya, Jorin. Kaya't ko asikat ti mangipalikas. Elisa, tapno agtal nanti panunot tayo amin. Nasaysayat lang ang naglingipatan. Anya. Kunak, tupan. Gagamula nga saktan tirik na ti anak ko, Jorin. Saan? Saan? Di mo madasan na saktan ti anak ko, Criselda. Elisa, mabit lang. Ada pa ibagami ka ni Mami. Maya mo, niho. Nilatan Criselda ti pangibagaan ta iti dayta. Ha? Inwa kadag mo ti panang sipo ko ti takyag mo abang tungpa kumait ti anak ko. Ibagayon ti kayat yung nga ibaga. Kat pumanaw kayon. Criselda, saan mo ta basta yung sinalatan ni Jorin ti anak mo? Akaslawan na nyaman na. At damot makon ko na pampalubag loob nga ramidek tapno malag-anan kayo. Anya day ta, Chona. Mawaswas kung ti kaso ngayong pilak kada kayo. Kanimang tamyan. Anya? Agpaiso, Chona. Wan, tapno di umot ko na dakas kami unay.
Ibabawi kong ti kaso kontra kada kayo. Agyaman ako na, Chona. Lapanan da rin kini, Ma'am Chona. Siguradong umay nagtanonan ni Nanang dito silet ko. Naskan nga'y pakita kini Nanang. Akas lang nalitay ti rupak mo sumrag dito silet ko. Sana mapalinamadlaw na. Apamarang lang ti panagsinami. Kini rin. Ada kayo matgayamin, Jonah. Kumusta tinaparag niyo? Wan, agrambak tayo. Maragsa ka na, takamotya ka na. Nagpatingkan, di pa nagproblema. Talaga ka dingin sinan ni Jorin ni Elisa. Wan, mismo nga iti sangok tinangibagaan ni Jorin. Ngaglinipat dan. Kaslanyak mamati ang maarami ni Rita, Jonah. Ay na, Victor. Sana nakapapati ng pudno. Ngam saan to nga tangag babawi itinaramid na? Sakbay nga agbabawi. Idaldal ko matan ni Sasakon ko na. Parang na maibaw ingnan, tirik nana. Naidalimanag ko amin ang dagitiwara itilamisahan ko. Mabalin kong tiya gawid. Ag half day ak ita. Tawan mo't kaduwak diti opisin. Nagpicture na dahil malawat. Hello, Auntie? Kumusta ka dito opisina, iha? Indalimanag ko amin ang dagiti gamit. Ag half day ak ngamin ita. Tako na yung mata saan kayo asumrek. Ika nga gawid akon. Ala, sinilantan. Ag half day ka, no kastate kaya mo, iha. Umay ka nga ro dito'y balay, nagrambak tayo. Dito'y ka na mangal daw. At paluto ak kami, hindi ang kakaimas. Abakan. Anya, tirambakan tayo, Auntie. Eh, siyempre. Rambakan ta, di pa nagsinad na Jorin ka ni Lisa. Anya? Agbay suka di tinangag ko. Wan, insinan ni Jorin ni Elisa. Nangag ko mismo, timbaga na. Baka may anapan, hindi balayda. Nagsayatan no kasta. Wani ha? Kanti pa nagsinan na Jorin ka ni Elisa. Iturong ko ba't ti puso na gagayatan kan ka. Itapay laang Auntie Chona. Agiyaman na kada kayo. Sigurado. Makla at kan mas daw tulakat din itatangid ton sumangpat. Gapo iti panangisinan ni Jorin ka ni Lisa. Hangam amok. Agragsak matlaang ti kaungan na. Inton maamuan na pinawaswasan ni Chona ti kaso kontra kada kabi. Inakman ket diti sila ti anak ko. Saan pa'y arimwar aging gaitay. Sigurado. Lasakit-lakit di unay tinakam na ka ni Jorin. Anong? Kung nagtupay ngagsangsangit ka pa'y laang anak. Kaputa na sakit unay tinakam ko. Iti pa nangisin ang kanyak nga Jorin.
Naskan ngay karikatagtag sangit. Nga uray no sa anak ko mama kasangit. Anak, nataltalgad tayo amin. Tainsina na kanidyo rin. Ay, ayatak ni Jorin, nanay. Awan ti serbi day ta. Panagayat mo kan ko na. Gapo tainsina na kan. Iswali pati mo na anak. Ay, sakit. Talaga ang sakit. Ambok no kasano tirik na anak. Padasak matan. Kapo iti pa ng pikot idinityo na iti kaayan ayat ko ani Victor. Hello, Jonah. Dominic, umay ka dito balay tag silibrar tayo. Diyak masangot at papanak. Ngamba niya ti silibraran nyo. Insinan ni Jorin ni Elisa. Dahil ta, ti silibraran tayo. No, makaumay ka. Di nakman angawan ni ti kasta. Saan ka nga ngawon? Punto ti pagak, Dominic. Kasano ti pan nakaamo minupan nakasigurado. Ngayon sinan ni Jorin ni Lisa. Gapo, tanagpakuyog pa'y kanyak ni Jorin. Ano pa niya balay na Elisa? Kat nangag ko, ti panangibaga nangag sinadan. Sana ka mamati iti pagbagam, Jonah. Ala, adakan ka no di ka mabati. Ngampod no, Dominic. Kasano nga isina na ni Lisa katay ayat na unay. Dahil ta, tiburbur siya. Ngam po, tasana kaya ni Jorin na mabalod na Crisilda kadlakay damian. Anya ti kahit mo asawan. In sakripisyo ti anak ko ti ayat na ka ni Elisa. Tap na isanod ko man, tinarom ko ka na Crisilda kadlakay damian. Umdas ka di day tarason? Ay siguro, maumamagtan ti anak ko kanay na maung-ongtan. Gapo ka ni Elisa, isungain sinanan. Saan ang mabalin? Ha, ano masangom to ti umay dito balay do mga askalatan, Dominic, ha? Sige, sige. Okay, sige. Kastapay nga ron. Bye. Bye. Salbak. Saan ang mabalin? Ang mapaay dagiti planok. Saan kong ipalupos? Ngawan sir-sirpi dagiti nagrig-grigadak. Ising, darasan niyo tagluto tani ang mga nusumagpadan ni Shasha. Adia. Masa nga ilit tayo ni Sasha, John? Natural, Victor. Tapno maya si dagadagos ni Jorin Tirik na ni Shasha. Gayam. Ya kayat, ngay pakitam ti di mo panangayat ka ni Shasha nga may dito balay, Victor. Laglagi pa. Insinan ni Jorin ni Elisa. Apay anak sinay ka. Di mo ka di kayat, anis siya ti maasawa ti anak ta. Saan mo nakasta? Imiso na lain. Tamaliday ang nakiti panagsila na Dorin kin Elisa. Salbag ka kindi. Rumbang kit di amaragsakan ka, ta sigurado. Maibaw, ingan ka anak ta tirik na anak ni Shasha. Yung Jonah, saan mo kumapilit tayo no di nakayat ni Sasha? Taasino ko mati mabalin nga ayatan na. Awanan tayo mo ka sa bali, no saan laeng ani Shasha. Hello? Kumusta ka ni Lisa? Adak pa lang dito sa let ko. Sa anak pa aring sipot ito si Marakat. Anya? Nagrigat gaya may artista. Nagrigat a parwaran tilwan no di ka makasangit. Talaga marigatan ka. No saan ka apod ng artista? Tilang amin aramidan ta. Pagsayatan dananang kinapong ulit ka pa nagpamarang ta nagsina. Tilang pagtanakat.
No dakdakas to lakit diti ibunga na. Salamat nga ta. Iswati kay unay dandanag. Okay. No day tati ko nam, Jurin. Kasla sa anak amamate, itinaibaga kanyak ni Chona. Kaya't ko apanapinakan. Iso amapanak iti balay ta Criselda. Damag na pudno anak sinan da Elisa Kanjorin. Pagdakak pa itag patray. Tatlo darasa kamakadanon. Apay nga taasan da kasinaan da kitito anak motorsiklo. Itay pa yung makikita kita iti side mirror ko. Saan kumot nga rin amamira ti ropa data nakahilmit na. Pagdasak man tagkurpa iti masungan da crossing. Pinutaki. Malas. Nyakit din apan nakairan-ranana anak platanak pa eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpangalasan. Nung kaano pa yung agap-apurak. Isumot ti pa nakaplatid ko matilogan ko. Danampal to kanya. Nalamgisan ako. Na yung paglakit din tapos to kagro ko makamangkita iti goma. Ulo ko ba tinapuntahan kanya? Pimanawan na iti riding in tandem. Nagsumida. Pasabtang kayo matipaltong. Napuros di ba siya? Imad na yung tikadwan. Lagi, mas di pa nakaluto lagi ito si data yung auntie. Sigurado, mabsukak lakit day, ti day pa nagsasango tayo. O sige, magan kalata iha. O Jurin, kargaan pa iti pinggan ni siya. Sak pa lang, mami. Ala ka din iho. Adala nga ron dita sa angong tinda poy. Sige. Matita pinggan mo. Sasha. At day, Jurin. Alita. Jurin! Nagadumat ka dito na po yung kabil mo itipinggan ko, ha? Iho, di mo matunay. Dahil lang namnamaamat, akabala na nga ibusan, Auntie, pagpabainan naksamit tanto yan, akyo. Ay, saan iha? No, di ka talaga akasta, ti panagayat ti anak ko. Sobra. Nga balabay amon. Ala ako, day tadado mga inkargana, di tapinggan mo. Sige, agudwa tayo nga ro din, auntie. Oh, Jurid, peto bakdar ka matan. Nalpasa kon, mami. Ngam kakarkargang pala ang pinggan ni Shasha. Mahal ka pa, iho. Napsuga kon. Mapalak pa itiruar. Tayo nakagpal pa dyan. Napanan ni Shasha. Ang giamanak. Tasan mo't lang nga nagbayag. Kaslakit din nagsilpo ti bagis da ka ni mami. Tas sinurot pala ni mami nga hindi mansion da. Papanandag sa saruna mobil ti polis. Nagpadaya daman. Jorin, iho. Nagapan niya dati. Ala, makan kayo na.
Kasla sana ka mapisin iti padamag ko itakan kaiho. Ano ti padamag nyo? Kan nagapan nyo? Nagdabuha kiti tiyanggi naman ang iska. Ada na pang ko ginatang ijay. Ket apag isumat ngayon may nakalalibta a reporter a karoba da Dominic. Ano ti padamag na? Ada ka nung nangisikat ti biyag ni Dominic. Anya? Waniho. Pagpian na. Nadaplisan kanulaang ni Dominic. Crisilda! Crisilda! Apay tatang. Anya ti damag. Takas taunay ti paspasyo sumrak dito'y balay. Ni Dominic, pinaltugan da. Anya, natay ka di tatang? Ay, kasi ti Apo. Saan anatay? Ngam, nadaplisan ka no, tibukot na. Sa dino nga rod yan na tatang. Impanda ijay ospital. Sige tatang. Intayo bisitahan ninton malam. Nakaragragsak ni Shasha. Iti pan nakisango namanen ka na kami anangan. Ay, sapay la kuma. Iti panangisinan ni Jorin ka ni Elisa. Ininot matan ngay bawing na ti panagayat na ka ni Shasha. Di abogado. Di manan abogado sa lumunay ito. Hello, attorney. Awan, kaya't ka makasarita iti personal. May papanitim pilak a kaso kontra kada Criselda kan ti Amana. Wan, attorney. Isanod ko, timpilak a kaso. Dominic. Criselda. Mang Damian. Nadamag may ti pan nakapaltugbaw. Imbag ta saan da ka anapuruan, Dominic. Nagasadak pa'y lang. Tasaan na ka na tayo. Lalasin mo ka dinagiti ng paltugkan ka? Saan? Anya tinamnama abasol mo. Taapay a pinaltugan na ka. Awan na mo kabasol ko, Mang Damian. Awan ka diti kinasubang mo? Awan. Awan na mo ka mang gurgura kanya. Apay nga rod na sikat da, kibiyag mo. Dahil datisan ko, Mama. Lagi pang kumano at napasakta matao, Dominic. Awan, Criselda. Ay, masapul lata nga gananad ka. Wan, Mang Damian. Sa bali mang gahin ti malakip ko. Anya? Agpaiso ka di, anak sinanda Jorin kan Elisa. Ay, ko ha? Iso kumati umay kurantahan ni Kibalayo. Nung sa anak magtan anak katanan. Kapay tinapasamak ng insidente. Criselda, sungbatab ti saludsod ni Dominic. Aglalo kat isugayam ti rantana kuma, ijay balay. Agpaiso, Dominic. Iso ha? Malmalday ita ti anak ko. Apay nga ita kailangan sumangkot, Mami. Napanak pa'y ngamin, di opisina ni Attorney Solomon. Lukas ta, naibagayon kan kuana, nga isanod yun ti Daromyo, kada anti Criselda kan lolo Damian. Wan, pinasikaso na matadagos. Agya mo na, tatinong palyo titulagan tayo. Talaga amat. Noon niya timbagak, aramidak. Agya mo na, Mami. Daw mauawag. Oh, mabit lang, ha? Sige, Mami. Mapanak mo ni kaya ni Daddy. Sige. Oh. Hello.
Kung nagtupay ka ta si Kamadan, di ka madanagan. Nakasaganan ti 5 bilyon. Itipay lang namin sa ngagtawan na panak na kwidro. Uwan ka ti. Namnaman, siya tulang kagpakita iti nagtulagan ta alukar. Salpak. Oh, sige, sige. Bye. Nanang, ato mo awag iti cellphone nyo. Asino, anak? Tsaka mo, tasan mo ta nakapunbok da ito nga umawag. Oh, ato yun, sumbatan nyo. Hello? Da kayo matgayam, attorney. Anya? Ada good news? Agpaiso, attorney? Insanudan ni Chona timpila na akaso kontra kada kami? Tatang. Le, apay Criselda. Anya ti damag. Takas la maragragsakang kaunay nga imasidag. Tinungpalan ni Chona ti Karina, tatang. Insanod nan ti kaso kontra kadata. Anya, agpaisaw. Nakaamuam anak ko. Mismo nga ni Atty. Mendoza, tatang. Ay na, agiaman anak ko. Taawan ti parekutan. Wan, tatang. Yam, isuna laan. Tanimat Elisa. Tatang? Isina ni Jorin ti anak mo. Tapnos ang talaang amabalong. Hello, Jorin? Nakawag ka, Mat? Salud-sudat lang. Nung nakadalunan kada kayo tinaimbagadamag, may papan ka dananang mo ken lolong. Juan, inyawag itahin na to ni Mendoza kininanang. Naisanod ka nun ti kaso kontra kadakwada. Kung nagtupay ka ta sa pintas ti banag, dahil di pa nagpamarang ta nagsina. Juan, Jorin. Ngamno, mapampanunod ko iti inaramid ta. Agkulayawag. Ang mga no, at-adan to lang agumil ayab ti pungtot kadata ni Mamim. Sakpaya mapasamak tayo ta. Aramidan tanti sumaruno a plano ta. Anya? Agtaray ta. Kat na mabutil nga. Masapo lang pakiridam ti pakinakam mo. Ang, sa dino ti papanantayin to nagtaray ta. Awagag to ti gayem ko nga di California. Tayo ta pa lang agpaing itibalay na iti San Simon. Anya? Ijay San Simon ti paglamangan ta? Gapon ta ijay ti amok akatalgadan a lugar. Tapno saan na ta mabiro ka ni Mami? Wan angam. Saan mapagaryan ti butang iti barukong mo? Saan ka abay-bayan iti lugar a papananta? Sige. Adalangi pagpakahasi ko makan ka. Anya rin ta, mahal. No, agtaray ta. Kaya't kung agtapal ka ko, ma. Anya kayat mo asawan. Kaya't kung irespeto mo kumatik ikot katayaw ko. Nadari sa iti panagayat ko kay ka, Elisa. Naman, saan kung to apilitan na kundawayan ti kinababahem? Aging gagita makapagkalaysa. Agyaman na, Jorin. Victor, inton bigatan ti panagkita may iti lalaking umaw-aw kanyak. Isog to ka din, ti panangiyawat mo iti 5 milyon na pesos ngayon withdraw. Wan,
Tapno ibagamot ng daya at tao, ti ulsan na apalimat. Ngem, saan na ka nga pagkwarkwartaan nga talay? Kinunana nga da kano itod na nga ebidensya. Kas pamanaknak iti imbagana. No asino tinang patay iti day di mami. Agadan na ka ko mga rod. Well, awan pagdanagan nyo kanyak. Namnamaan nyo ang makasangputak tumatlaang asikakaradkad. Maring numawagak ni Hepe. Paski na mamuan na ngayon itong bigatin ti panagsinarak ni Chona iti lalaki. Adumaw dawat kan kwa na iti 5 milyon. Kas-kasukat ulusan na nga impormasyon iti panakapaltog na di katungak. Ang atindit ti cellphone ni Hepe. Daddy, sino tawagan niyo? Ni Hepe, iho. Tapay. Nagsarita kami kini mami. Kit ko na. Intong bigatin ti panagsinarak na iti lalaki. Apang tidan na iti 5 milyon na pesos. Anya? Uwad, iho. Iso nga awagak ni Hepe. Tapno may bagak ti panang subaybay tayo tukin ko na. Saan nga ta? Nga adda amay sagmak ni mami, tiday tangaramidan tayo? Amok, iho. Ngam no agmay-may sa amapan. Awan ti masalaknit kan ko na. Sa bagay. Nataltalgad ti panunot ko, iho. No subaybayan tayo ni mami amang yawat iti kwarta. Iti lalaki a kasinarak na. Uncle Dominic. Hello, Uncle. Kumusta ti pan nakapaltog yo? Napanas pa lang di sukat ko. Imbagtasan kayo anak porwan. Mabalinasan ko payag ka sa timatay. Uncle, Ngam saan na ti pan nakapaltog ko ti pagsalitaan ta. No dikat, ti panagtarayon kinili sa tikat ko aplanwan. anya? Amo ka pamarang lang ti panagsinayo. Itata na isanodan ni maming ti tarom na kontra kadak ti silda. Agtaray ka. Napagsaritaan mi matkat din dahi tabanag ni Elisa. Pues, agtignay kayon. Ha? Masapol asakpay amamuan na ti pamarang kay naramidyo. Agtignay kayon. Tanong amuan na, saan munton amasidkan pay ni Elisa? Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uncle, Jurin, itata na isanodan ni maming ti tarom na kontra kadak resilda. Agtaray kayon. napagsaritaan mi matkat din ni Elisa dahi tabanag. No kasta agtignay kayon. Agtaray kayon inton bigat. Ha? Oras amamuan ni maming ti pamarang a panagsinayo. Sigurado. San munton amasit kan pay ni Elisa. Sige, Uncle. Aramidag timbalakad yo. Nanang. Nakalaglag ang tirik na ni Lolo na panidisyap na. Gapoy ti pa nakaisanod iti kaso yo. Wan anak, kat sigurado. Maigad man ni Lolong ti agtrabaho, tawanan ti pampanunutan na akasumi. Sapay na ko, ma. Tawan tong tinatagsan a problema sumangbay ka na tayo. Dahil tati kanayon kung ay karkararag iti Diyos, anak. Asino nga ta dayto eh? Saan mo ta nakapunbot? Hello? Ah? Police?
Apay, sir. Anya ti masapul yung kanya tay nawagan ta. Kanya? Natiliw yun ti suspected mastermind iti pan nakapaltog ko, sir. Wan, sir. Umay kami dito istasyon nyo itamat laan. Wan, sir. Okay. Bye. Hello, Jurin. Elisa, apay nga mawag ka. Mapang kami kininanang itay di kwerpo ti pulisya. Anya tirabidan nyo ijay? Masapul dakdag ti pulis. Tanatiliwdan ti suspect. Anya? Inarom mo dagos. Denggak tupay dagiti kayat na nga ibaga kanyak. Tasigon ni ti pulis nga mawag kanyak. Kat adda kano kayat na nga ipalgak. Anya nga toreta? Isundo ti denggak kan pangibasarak. No pila kiti kaso wenno saanan. No saan ta kuma nagpamarangan nagsina? Umayak kumamat, Elisa. San abale? Takadwak mat ni nanang. Padamagan na itong arod, no niya ipalgak na. Wanjurin, di kagdanag. Ibagak to kan ka amin. Apay nga ta. Dak makontak ni Auntie Chona. Ipadamag ko kumakan kuana ti panang tiliw dagiti pulis kan ni Matili. Isun to'y mawawat. Sigurado. Nakita na dagiti miss call ko kan kuana. Hello, Auntie. Nakita dagiti nagsasaro ng awak mo. Iso siya kundi mawag. Apay ka di, ada problema? Oh, dakal ti problema tayo, Auntie. Aja data. Ni Madeline. Tiniliwan dagiti pulis. Aja. Agad kasano nga ron itan. Abangan na ibaga na kadagiti pulis sa binayanan, biti. Dahil nga rin ti problema unay ita. Ano maamon dagiti pulis asyak ti ada iti likudan dagiti inaramid ni Madeline. Sigurado. Aja. Asyak ti atapon da mastermind iti pan nakapaltog ni Elisa. Sana babalin? Ano nga rin ti aramidan tayo? Diyan ka mo. Anya? Auntie Chona, tulungan da kumangag panunod. Iha, ang damot parikot ko. Kan nadagdag sunpay nga adayong day ta parikot mo kan ni Madeline. Anya day ka? Lading itat ngam saan ko pa'y lamay bagakan ka, iha. Saan dak ka di atalken, Auntie Chona? Saan mo tagasta? Ngam pasensya ka, nujak pala may bagakan ka na ito eh. Ngam ibagak tumutlaan kan ka. Enton malpasan ti amin. Anya? Madeline gayam tinagan mo. Kat pagyamanak unay kadagiti pan nakabagiti lintag, tanakam magtakamatlaangan. Hoy, si kabakla. Apay adi mo maiperang dagiti matam kada kami. Umanay ka di arason, ti panagdin nalapos yu iti anak ko. Tapno apaem, ken ipangtam. Pakawanin ta ko, ma. Nabayado na klaan. Tapno ramidag ti kasjay. Anya? Asino tinang bayad ken ka? Tapno aramidem iti anak ko ti kasjay. Asino? Hari ko, ara. Nanang, ibatan niyo ko man ni Madeline. Masaksakitanan iti panang mas yu kadagiti kagad na. Saan ko nga ibatan? Aging gadi na ibagahan no asino tinang bilen ken kuana. Tapno apaan na ka. Asino si kabakla? Ni mama. Siya. Ni
Elisa? Ayop ka? Karasaan? Anya? Hoy! Apa lakas na tibagbagam kanya? Gabutaan mo konti kinatraidor mo. Nagpudno ni Madeline. O sino ang Madeline? Ha! Awan ang amo. mo. Tanakasarita kun amis mo ni Madeline. Kat ko na naasika ka no tinangtangtan kan kuana. Tapno apaan kan ipangtanag. Anya? Kapukadikin ni Jurin, iso akayat na kababatay. Hoy, Elisa! Kartari maanam ti panagsasauma? Ha! Kaya't ti tabas ti dilam! Itin butaktak ni Madeline. Kat posible asika ti agtay ti likudan ti panakapaltog ko. Ay, diyaga mo ti bagbagam? Ken, ha! Di nagpagat-atapan iti saan anasaya at Elisa. Taamangan no si kati sublat ko ngay darom. Saan ang kamabutan kan ka? Ayop ka! Kaputa sa anak kabutbuteng at tao. Tadyak maarami dagiti ibagbagam. Iso asar dengan nakon, no kayat mo tinasaya at Elisa. Anya di kunang. Binayadan niya siya dahil ang Madeline. Kasta timbulgar day jay ama adilin kada kami. Tanya aga po. Gapo siguro ta agkursonada ni Shasha ken ni Jorin. Anya. Isulag ti amok a motibo ni Shasha. Oh. San nga tangad dangarod amon siya siya. Iti pan nakapaltog idi ni Elisa. Isumat day tati ko na dagiti pulis. Isu ako nada nga imbitaran da kano ni Shasha tapno pagsaludsudan damat. Hello, Elisa. Anya ti damag? Jorin, sigurado lagi di maklaan kay di bagakan ka. Anya dayta? Binayadan ka no ni Shasha day jay amadilin tapno apaan kan ipangtanag. Anya? Juan, iso adagkal ti atap dagiti pulis. Nga dapay pa nakainaig ni Shasha iti pan nakapaltog ko iti. Lukas pangarigan adda. Amang ano? Oh, Diyos ko, sapay lang kumata saan? Anyat pang panunutan. Amang ano, duwada ka ni mami anang plano, iti pan nakapapatay mo kuma. Anya, Diyos ko, sapay ko mata saan? No, duwada man anang plano iti dayta. Delikado kalata. Iso na say-saya at nagtaraytan inton bigat. Anya, Iti pan nakaibutak-tak ti aramid ni Shasha. Amangan nad-addan nga agpagad ka. Iso na say-saya at langan nga umadayutan. sige, no day tati ko nang. Mayata kun ama kitaray kan ka inton bigat. Sige, dungag ka. Tatulagan ta na imbag ti aramidon ta. Rabiin ang saan nakamaturog. Kung sisimpar, itahati mapampanunod ko. Di pa nakabuking kani Shasha. Ngay so tinang mandar kani Madeline. Tapno apaan na iti ni Elisa. May sapay ti pa nakisinarak ko iti lalaki inton bigat. Nga iso ti makamuno asino ti mastermind iti pa nakapapatay day di Jonah. Adda ka pa'y maglagayam nito yung balkon. Oh my God. Intan maturok. Umuna kalatan. Sa anak pa'y makaturturog. Adda ka rin pampanunutan.
Oh, Iti panakisinarak mo inton bigat. Iti lalaki ang makamo iti mastermind. Iti panakapapatay di mami. Wan. Dayjay ti may sa apakariribukak. Oh. Makana ito dayjayan nga ebidensya tapno ipilak ti darom kontra no asino man dayjay tao. Dahil ti kasayaatan nga na may Jonah. Iti kasta. May payan meten iti hostisya ti panakapapatay di mami. Dayayan ni Mamim Jorin. Napanen iti lugar apag sinarakan da iti lalaki. Apang tidan na iti kwarta abayat ti informasyon. Akayat amam mo ni Mamim. Oh my God. Surut Kasi ta. kaya santang agkalugan dati. Aglugan na kitilugan ko. Sige, umuna kayo, tas sumarunoak. Sige, iho. Saan ka nga rin nagbaybayag? Mapana ko na itilugan ko. Siya kung ti makaam mo kadag iti polis. No sa dino ti lugar apag sinarakan ni Mamim. Wandan. Napana ni Daddy. Sana ka sumurot kay Kuana. Awagak ni Elisa. Tamapan kami mutan iti lugar apag sinarakan mi. Agtaray kami. Asidhig ako ni Tita na kampusan to pagkitaan mi iti lalaki. Sapay ko matawan bulo niya so iti dito eh. Isunto mo awag. Hello. Madam, ada ako niti lugar apag kitaan ta. Asidhig ako on. Dahil ka din ti kotsem, ti sumungsungad. Wen, iso. Anya kayan tinagan mo? Leon, tinagan ko, madam. May bagay kan katinagan mo. Madam, saan nakmanapatiray ko kan? Isardeng mon dita. Magmagna ka nga umay dito'y ayan ko. Ha. Tapaya di mo paidanon tilugan ko ditayan mo. Kaya't ko lang nga masigurado. Awan kadwang nga umasidag dito'y ayan ko. Sige, naisuti ko nam. Si Kati Matungpal, yun. Isaratan ko dito ay tilugan ko. Agnerbyusak samtan. Ika din kwarta tilinaon, na tatashi case, madam? Wan. Sige. Tarasam nga ro di umasidag dito yan ko. Dahil bagak no hasino ti mastermind iti panakatay ni mamam. Sino nga ta? Sarito, dahil jaya ti kotse ti asawak. Nakaparking iti darambuangan ti Camposanto. Men, kurdunan tayo, ti Camposanto. Intayo matan, Sir Victor. Agarudok tayo ng umasidag kadagiti subject tayo. Wen, sarito. Atuyan ti kwarta daw dawatam, Leon. Umasidag ka pa madam, tapno saan ta nagpinpinok kao. Ang mga no, damakangag ka data. Agnerbyusak ka talakan. Masapula na turad ka. Atuyan ti daw dawatam a kwarta, Leon. Lukat ang tibag. Agdwa-dwa ka kadi. Atapam kadi nga lilawon ka. Hanggang taptawanan ti adwa sa Sige, lukatak. Tita. Wow! Nagagawa kwarta. Mundo yan. Ibagampay, no sino ti mastermind iti pan nakapapatay da ti mami.
Kanyawat mo kanyak ti video clip. Ang mga ipanaknak iti tao ngay bagbagam. Ngay sa ti utak. Kabit lang. Tairwar ko ti video clip. Antoy. Watan. Sino? Ti adda ditoy. Iadda iti dayta video clip kati hired killer ang nakaabungot. Anang awat iti kwarta. Iti lalaki anang ibilin iti panakatay. Day di mamam. Sino ti hired killer? Ken ti mastermind. Awan iti saritahan ta nga ibagak. Do asino ti hired killer, madam? Wala nga ibagak siya. Sige. No di mo ibaga no sino ti hired killer. Ibaga mga roda no sino ti mastermind. Am mong unay. Awan sa bali no saan ani Dominic. Anya? Ni Dominic. Ay baga kung di kayat mo amamuan, madam. Ito mo tuwin ta kwarta tag sinatan. Rinapsot magtibag. Ditakan. Milyon tayo akan kitad. Baknangakon. Ang damang palpal to ganyak. Inalilaw nak ni Madam Chona. Pulis! Sabag sa anak asumo ko. Makipinataya ka na kayo! Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.